Karselan bagsakan 39 anyos sa si Emmanuel Azlor Ipanga kan barangay San Nicolas, Iriga City. Matapos na makuha sa posisyon kaini, ang 150 gramo nin pigtutubudang shabu na nagkakantidad 1.20 milyon piso sa ginibong bypass operation kan pinagsarong puwersa kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5 Team Camarines Sur, Police Station 5 Naga City Police Office, asin kan PDEA Bicol, pasado alas 6 kasubanggi sa Zone 6 Almeda Highway, Barangay Triangulo, Naga City. Sigun sa PNP, konsideradong high-value individual ang suspect. Sa presente, nasa kustodiya na ka Naga City Police Station 5 ang suspect maging ang mga nakumpiskar digdi. Kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubangon kan suspect. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.